Sitongan na ia jama-jamat tayawan newe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pari jok kana tulian kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pari na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iro idi melo elaw masapari tanya kameman ni matu nareko puraki masampajang isa atau ukoy lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kameman ni kenroy matu sa pariesi minggu pemang masigi aga nonroy ini kameman ni melo law masapari supaya iro saparita din napatu oko ilalan na atutungal linota iya naroyasang sa paritam mapatu iya kotakko mate ki na de panadapi iwatun na loki masapari na saba de panadapi aso sa pariro na mate ki ang ujuat deceng iya matuto na pake tau panrita nang kanasam makada sampajat tapatu iya kusuju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki manuju loko sampajangi iya kotakko mati ki ripal lawangan na iya isawe si bawa matu subuh namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang iya to na tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal patutu na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to mas sarang iya ko to si runtuk pada taruh patau iberesal lang iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman niya ro sampajang ujuy iya ro beresal lawa abiwe iberesal langi untuk ilapasangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi iya idi pasapari idi tau mau pak yang pantitan ya kamu nama kumana mo tu decenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ni ya mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pingetat to kameman niya kita palamperi sunga kupot sempo yang adale kuna waddi nga makaroba tau pema iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu hindi na tau rogi hindi tau rogi iya na sampaja tapapat tu makada ko pisay na pay sambung itutu si ko pura isa subo pa sinisambung ina hindi na tau macilaka magay na 5 mi hatuman ne masampaja niya kumagosip kisi tangajang dabang karo dito 25 menit di na tunagan na yasokongan naway gare iya narunasang hadisa na nabita ang kanarampi alin na panguluta Imamul Ghazali kulala nakita na Ihya Ulumuddin aganasang makada iya ro nabita makada ummaku adalah umat yang terbaik iya ro ummaku ummak kami na makasing maupay nasaba magi nasalaiwi si dedeceng manuju loko si dedeceng iya naruyasang matajawat tu sampajam iya kotak mate ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi po nga lata alamate na kia pura ini akan ni untuk makibuat deceng iya na rupas sabarang na idi salange kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilalan na suruga sange kakal mananungang magi na to mananungang kilalan na suruga padahal amala terbatas nasabak usumuro din na siyaga nasabak pura ini akan ni untuk pigaw deceng iya kotomate jalan ngimat teru pahalay ini tuh ampai para lulat da iya sangenia ini yang penting papahangi ki jolo nasaba di na iya manan na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananungat deceng iya termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to supuro na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makaliya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya mo suju na to sukuro na maga pa ya rode nang kana kalitsuaro
Cuma perlu maka dari pakanjakin ka apa angkat tu na makanya sa disampajan ka tu na tulis garu-garu sa di papinat dingi mako mani bate melo patuji na de no mo na me makanja en katu nang kana makanja sa di bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri ang katu nang katu ya kang kuliagan niya melo terri na de na to terri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni puang Allah taala. Cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana denu le husu kula sampaja. Iya na de na makanja peringaran ako mak jenne de to le matuju peringaran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tu baca o kula sampajang kang angka dua baca la yulat to iya ko toroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Siya baca. Ang katalo to. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalo to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka katalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi makada aga bedanero. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi pukaha ulama hukum maka day yulangi gang ka akatelu iya ko patasaw po maka day tak bagi telu si salah nito pada kata kira-kira ko to maka day yulangi akatelu si bawi bagi telu de kaya sa yulang akatelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasaw po de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mu pasuju lori olona po Allah taala pasuju manang ilanro alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju manang isinin na napasummu pakitammu parengkalingamu pikirammu nawanawamu pasuju manang olona po Allah taala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok kilalan na watak kalemu sel wat di makada utumutoga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah taala ni pasuju sinin nalasay napayilaw makada puang talat garang nga iya yan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulang yak katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watak kalewe lanro alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkay rilalan na watak kalewe kikayasan pakita na paswe akalang ipasujuk manang yan na ro ipasong payolo na po ng Allah Ta'ala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkay rilalan na watak kalewe lasay garo masala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamoy to makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa diga tahu diga masalah napa padaliam ni masalah ang kataw diga ran na tapi to lima pangiwas babayne na ang kataw taw diga ran na ang kainran na makaya tapi ako rumah tangga na ang kataw ana na to lima pakiri-kiri siya man kalinga baca tapi maka kanja matur na si bawa bayne ang katotaw maka kanja anak na tapi matur na to lima pangire-kire iya kataw makanja matur na makanja anak na makanja bayne na bali bola na siya tuline basi salah iya jadi ang kamana to masalah na taw engka nasaba iya na to masalah sitongan na nasabari na to macawe pole ri po ng Allah taala apa iya na diga ka masalah na tay pa ay maka dito pandite nang kataw diga ka masalah na to taw makurap pangulo lori po ng Allah taala to nasabak pangu binan itu po ang Allah Ta'ala ito yan ito ampay kong kana tabatta pa iya ko makanja manang yan na madari ito borro kada kita di jatta dia itu galau salah borro ni bro iya taka borro iyo po kong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui manang kana anak mako mapakire-kire iya na to tulilaw na madari ito iya to nanak betta itu iya to madecin matu kamaraja metetay magi tulilaw doang yan na tunah kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiya iya pa iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiya nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang may nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang de itu jadi makito
Jadi kadang-kala tuh tapi aja mau kada ternyala langir istilahnya carana atau pandrita supaya ipahangi ya rusinin na masalah yang kehadapi. Asaba ang kami matupasan na nabita, makide nabita uli ramade cenga umakku magkasiwel kuridi. Tauli hilalay manyamang. Tapi iya ko tolli ko manyamangin na din alaw, ito lima susay. Supaya din na mabela pulo kwidi po. Namo jito hindi makoto. Yan li rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu du ina kin remelo. Eka makiro. Ji pada mati itu kotoli kiringang ya gaga na lengi dale po ngalatala. Na de na to melo masampajang natahasi sangi. Nakali iya pa nasampajang kung kay pasinga na vita. Eka makiro. Jadi idi matomil lawi. Yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po. Sini na sinetrong ina itamano. Warungin ala wimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga idi meto milawi makiro jajaja ta salapahangnya jitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Itu jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilawdoh ko nasaba de gaga tu yasi na padongangi apa makrede sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan iya ko anu pura napatan tu po ng Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah. Yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabita ko ramalangi itu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani nabebaskan po ng Allah Ta'ala iya angke asan na tarokyo ko neraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar kita baca mau biasa ya roh de iya jadi ilawi nasaba si sabu tahu tu ipalepak polok ko pinaraka dalam setiap malam umat nabita jadi ya resanya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun boleh pamasina po Allah Ta'ala na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi makanya po Allah Ta'ala iya pamaseku yase ini ya caiku coba gina mo masukara po Allah Ta'ala ko idi makada we atakku tapi iya kong kadi mapala toba yase pamasina po Allah Ta'ala yase ya aja tamangingi malolisu apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engka pada memang kun rai pura nikamat na tulang kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langganan kami matu mako tuh pura ni na tobaka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana baja mana nasi maka itu deh ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langganata iya maka iya dia ules di salayar kami tuh mako tuh maka dia ya dina dia ulet tahang itimu kukong kagagah itu ang kata mako tuh ang katuto to kung may mabicara din na nawanaway maka dito no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni napau pura bitumatu nak astagfirullah majani aja rona na pero may nga maka basta astagfirullah sisan na baja narunto sinapausi itu yan na tiasa dosa langgana jadi yang kami matuto iya yan na nakada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu denah kada innallah yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin ci cami toba tapi makade at-tawwabin taumal lauli suwe toba na puji po Allah Ta'ala